Mushana Production. Rwanda umubazo gwa gutari go kumwita nanye njugano zanje zane zinshasha ndi kugira ngo agume muka yanje agume natera yawe abwencho yo mbintu byo kuroga habwencho noruga mugenzi wawe abwencho noruga mukamwana wawe habwencho noroge fakazi amasiko gawe gabaga ryo mukuroga urukubi orgihena Munsasi Ndimo kwenda kuteka fakazi yabande re de hindukira mukama nimpurira kana rugo mwiguru n'urukweta ndimo kwenda kuteka fakazi yabande inamafuzi de umuyaga wo kutoza ni yari kutora gwagera gute natoro gwagera gutatoro kwe gwagera gute noenda za fakazi yabandi kamashaza hindukira mukama kamashaza rugombi yo kuroga kamashaza nibyinge bitukura ebitunamire mwe wanokimanya ngo ninkimanya ngo kabaga kapa ngaro Frando rwo no rugambo rwa hacyaro Franda no rugambo rwa hacyaro nengambo z'abantu kajubaga nawe Hogutuma utabana wawe tomujuruza akabaganiwe kapa ukaba nogita ukano kugirya ngaro Franda oguwe nagambe cyo rugamba ni cyari ugarukamo ko kuwa wagambira ngo yo muyaga guri kutoza ni yari kutora Franda tinkabaga kapa tebagwa heza kugware bari mwenu nogera ngo utera yaho takubasa kwahura kapa na nembuzi waza kugira ngo mukabaga embuzi tera yaho takumanya kapa nembuzi kajubaga nawe Ogutuma utabana wawe tera yaho mama nobiya nkajikwata najita mukadeya pusi nagireteza kuri yo kwife rero nagireta nasanga kuri ya mama eker kapa aku embuzo bano zo kugisara takugera nkairi eker kapa ko baktabiri twagikomere twakugisara yajanya ari ayifariya abwenjo takwindukira mukama ukarwo mukoroka kama hega bakwata wamukwata fasi namurete konka wirukanga narawa kurka sinjenje Kwanza niyo makwiruka konka kama higa hariye kitafuri
So Reverend wowe hati mwene faza murebe neka yawe n'inzu yawe ahabwekereziye abo kubana bakaturiki ibyasigara nabikwasa aho nakomana wawe byasigara nabikwasa ngabwe Reverend waba kunkwasa umurimo ogu umurimo gwa gutanguhi ko gashero kamahega rero wananye komuza kuroga efakazi kemigisha efakazi kugiroga ona yimaze bato kugita kabiri kamakara akafe gwiba yagaruka kandi mwaza kuza kumuroga faza nani nkushaba nsasire kandi ninkushaba nanyo ntungise penitensiya iya kapani nge yokuroga yo kucucuka ibi byanje byona niyo tisenjunwe mbwenu kamahega ko muntu wena kwashabe okusasibwa ruhanga amusasara ninza kutuncha penitensiya kuranga kuye ibi byawe byona rero mugarukire Faza wareta penitensiya. kamega borugiro kake bantu batungisanya mama wawe
Reverend ego faza mukama yakikora abana beye bamugarukira bayetisa mwene iki kiro kushemererwa na munonga abataka batwire mu bahija tukashemererwa hamwe abataka bari hihi omucyareki kamashaza no muharaka mahega bagarukira mukama abantu bacyaraha wije murebe mushana ogwajwereka ya kamashaza no muharaka mahega abataka bacyaraha wije tushemererwe hamwe umushana gwajwerekeki abataka bacyareki kamahega na kamashaza bareba umushana Reverend twakwakira umutaka kuri tere yabo twakwakira muriyo yego kamashazara kamahega abaturage bacyareki mukama ya leta umushana umukomu nashemerwa kureba Reverend abataka bacyaraha twakwakira mukazi we ogwe no muturage witu wekanisa yitwa Aseri twakwakira nyabo Kale Reverend umushana gwa jwerekeji abo kubatura na faza kandi yabashabira mwije murebo ko mushana gwa jwereka yakamashaza no ma Reverend ngo nahurira karyawe nareba kanisa nije ngoma twabakira mbona aho kushemererwa kushemererwa tuziye mu no kuguruka baza katugambira amakuru marungi agaba umukomo osyo bazarani kushaba yakira abantu abo umukomo na no mushana ugwa basa kujerekeje mbona abataka mwabara kwiza Reverend yabeto mukanya kake kandi mwaje mbwingi bwana tabaha kamahega na kamashaza bayetisa bagarukira mukama kusemera kwa amakati gombe kwa burogo amakani gombe kwa ruhanga amakani gombe kwa rukundo otya humra otya amakati gombe kwa burogo amakani gombe kwa ruhanga amakani gombe kwa rukundo enda kubiha kamashaza oburoji ni bubi munywani muhara wawo gwe kamahega bagenzo kuroga ni kubi banywane bagenzi mwe kwase nyamuhanga ruhanga ogwero kirabona ego yesu mwana wa ruhanga imana reba keja kutfera
kushabira nambwe nyawe nazuna mama tuzuna targara kakuraga eshistana no murofa bantu mwebare nyawe nazuna yesu webare kusasira guruka mwebare ishufaza webare na Reveranda ayi oburogoni bubiwe oburogoni bugo mu makani bushenya maka mwebare kushabira twajunwa mazima yesu yebare kutayayira chomita ayi chomita mwebare isheka yitu yarokoka eishi twagaruka mu buteka bagenzi yesu ni murundi ayibambe najunwa kangaruka mu kereziya yanje ayi Mwebare kushima. Baza mwebare. Kaya kama shazana juno masima. Juno. Kishaba tshaka. Kushanga barhamo muntu kama ya chikora. Abakamane barungi. Bambe. Nonga bata. Wapi mwana wanje? Alengana wanje. Alengana wanje ko chama. Iroko njurawe otoro mahanga gani iroko otore omahanga iroko otoro mahanga gandi iroko muzayo sibiraje yego osibirota kurunji toni mustama yego muzeyi echabareta na leta mutabane wanje gutera yaho nayenda ngo tuho mubazi wo kumurogorora mwenu bakamuroga ubwo mwana wanje nkija hakariho umufumu wabiri ariho kubanza wotakizire niwe yambira umubazi naguhishe gwamwita nkagukozesa kubi nagutega kubi naguta kuba mu byo kurya wija gwayito mushija wanje hate byo kurya byabe bisigireho tera yaho yabirye hato umwana kuyarireho nawe yabekeraji yabati kuba bene bena nk'umushija wanje abaso abekeraji hato mwana niwe yabirekeraji mwana nija kubundo kanyamba umbonero mubazo guho mwana mazima garuka bo muntu umwana arakira ndamutereza ko ntambira binji ayi ayemerere murebe